Nakajing yo jing tip ya kajing don ki bar jela ki bapenlong kudam ya ka yeng wai klam ki kot kisla ki babiang haka arpusar teri ujemang arja arpusan ka hinyo trap integrated territorial organization hitu Shillong city kila lek ban kendang ya kate ka yeng wai u bar jela ka badan hagi benta halaban lane 3 bat la shamru ya ki ter de jing de ki bala penlang kroi hakane ka yeng Haswa kene kaseng kala pentep syaki nongket kam snong gi bala poi rengkat syakate ka jaka bat kumta kila aipor ya ki bar jela bagi deban mi no na kate ka jaka hapo artayo kaseng kala pentep ru bahaga jing toket kini ki bar jela kila pla bagi de na jela asam bat kim don ya ki kot kisla ki babiang ban seng kam seng jam hendrei kila sedang pat ya kadinga kam khayi pateng mentap lapalat lai benai Nek plastik tuk plastik सब प्लास्टिक ही ना नेहरू प्लास्टिक नेहरू प्लास्टिक जलूपरा से कहाँ में जलूपरा गुवाहाटी से ना कहाँ से करीमगंज ना ये सप्लाई कहाँ से लिया आप लोग होलसेल कहाँ से लिया कागज आपका है ना कैसा है हम ये सब कभी नहीं करता। वो भाई आया, हम सोचा थोड़ा बहुत कमाएगा, मगर वो उसमें लॉस भी हो गया। वो तो ड्राइवर जो है ना, उनको बोला है गाड़ी बेच देगा, वो तो भी बेच देगा। पूछो ना इनको। वो गाड़ी का नाम किसका है? वो मेरा। kini kimar di kene kali susu pak kene kali tu ki om Sa tiền của bộ quan trai yên đấy thì apni cuộc slam này nga ôi ngam accept ni cuộc slam thì yo every đi vào yên thì cái chủ show là arwan thì ngam tiếp pan nak lawan pisa na kasi ko gidan kan le gitia hoy ni i ki gitia ka ko ne thì si wan kit ni ngala ka khat sulong tong wan sim gitia wan thau se ra diam ni wan polong pa hang ni si wan rum ni na po te naru arong ka jikin jit ka kha thì ngala do oi trai yên ru udah kayak lo, bagi reksa tu macam sama aku alek kat kumajin itu bola kalau illegal, jangan asal umran, boleh asal umran, kalau alek kita illegal, ni macam ni habis lawan ni, ini syakti baru kita ibadah hadir buat Hadian ba ngiyo jingtep nga magidan tagi illegal migration sa gi bala business ki ba dan ka stock kunta ki ba gi bu hiya ka ba bu jingma bu jing ya ro kunta mi kha samla jing kunta mi ka snong hi bro howe te ni klam ya lat hira na snong la pentep I rang ba dong la pentep I general secretary jong snong te hadian kunta hi ni la long ba kloi ben trelang te dengan alap entah ni pat ni dawan khandra pat hayang ka long kamde kin ke yang sa ka long ka stock ka ba he ma sa kidan kudam ru shawai kat jingtep tinggi menta te kidan kudam hajalu para tangkal lebar license ru kimdan tereng license ru kimdan puar bangi investigate eki ngikli eki kiong na kira matang lai sau bana sini dal dawan lai sau bana sini bakin la le kat kan ni ke business temut kaladan am ke selendat adan ki bre ke berap eki ngintep syai tangkap tu kat ni benai ki snam ki ba lek dangdan ki no ki ba lek pan thamula sak kiwi ki state ki ba lenti nang ni jong te ken kini le ki ba sa pa ni hangi ngimdan ratang kawai ka kot kasta ban identify yakina ban dan kata ka jing itu na kamtam ka police verification ka bolong ka badan kam ha police verification ma biasa kidan criminal report na ini kiwan sene kiri pengen sene kili business sene kili amam pana pasai sini dan ka jing ki ba kam khrapat kini hi ki ju ki break ban ki wen pada telong kata kan long na liang jing ka seng ngim sultanat ngim pedang ngim syem hirai kini ki jatuh te kan dai bandan kan ka kamtam gini infiltration gate ini kita ngi kepat ke sarkar kamtam ki department beriba badai ban pet ya ka level ba ka trade bagi ban parking ha kamtam kini ki infiltration gate kumju ka dorbar sonong barok kawai ni kepat ba kidai ban ya syem khia ba kidai ban ya trade stom ken halot kini kana makanum ja so nang ni smat pej bahagi ki shop ka shop plus f ka plus f hakabam bangi bam duna ki eki batte ye comment Namar kata habat thiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pet ya ka shop plus f ha ka jingsom yaki nutrient kum ki vitamin bat ka iron la icon diat bada ka bathau bha kam khata I ka dur jing ki mar bam ka jing ma lani ka rukom shed yaki bale hi banai kita ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba khambha ka jing im ba khambha pendon kam daki mar ba modon ka shop plus f menta kasni lawan ra shapi lingba ko office jong commissionerate of food safety Meghalaya